nijoro rikomeye cyane ry'uburibwe ku mirongo y'imbere y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuje muri studio kuri article eshatu zikomeye. Niki cyabaye kugira ngo ibijyanye na Uvira bise n'ibihindutse ibyo buri wese atatekerezaga mu isi? Intare za Sarambwe birasa nkaho zitari mu mugambi wo gufata Uvira. Bigenze bite? Ku rundi ruhande turagaruka ku basirikare babiri ba SADC babuze mu gihe hari hategerejwe ko 194 ari bambuka bakinjira ku butaka bw'u Rwanda bakoherezwa mu bihugu byabo, harimo ab'Afurika y'Epfo, ab'Malawi na Tanzania, ariko babiri bakabura kugeza ubwo 192 aribo bambutse. Uraza kumva amwe mu makuru amaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bifite ba undercover ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo abasirikare babiri babure kandi bari bamaze gushyirwa kuri liste y'abagomba gusohoka mu bigo bagotiwemo n'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande mbafitiye inkuru ikomeye cyane. Abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare bari barahungiye Burundi batangiye gusohoka ku butaka bw'u Burundi binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire ko izi nkuru zacu zose zishingiye ku kuvuga ko diplomasi ari inkota ya mujyabiri ikomeye, ikaba umukino w'abahanga bashobora gusesengura buri ngaruka n'inyungu kuri buri ruhande kugira ngo buri wese atinjira mu bihombo. Biragaragara ko diplomasi iri mu gakino k'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa niyatumye ibintu byose bicanga perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi, ariko abahanga muri diplomasi bakaba batangiye gukina imikino yabo ku buryo isi yose ibura amashusho y'abasirikare bafashwe mateko bagatsindwa urugamba rwatumye 23 intare za Sarambwe zifata umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Nkuko mwabibonye igihe abacancuro batahaga bagasakwa, ibitangazamakuru byose ku isi kuri front page hakagaragaraho abacancuro bafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi byabaye bibi cyane ku itangazamakuru iry'isi yose ryari ryaraje kureba uburyo abasirikare ba Afurika y'Epfo, abatanzania na Malawi basoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ijambo ryitwa diplomasi ni ikintu gikomeye cyane. Mbere ko ninjira kuri izo nkuru zose, yaba iza Uvira, yaba ibyabereye ku mupaka ku basirikare 192 abandi babiri kuntu babuze bigenanye n'amakuru ahari, reka mbanze mbabwire ko abategetsi b'u Burundi batangiye gucyura abapolisi n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barahunze icyo gihugu nyuma yaho abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatiye imijyi irimo Bukavu, Kamanyora mu cyumweru gishize. Bivugwa ko aba bari bashinzwe umutekano ku butaka bwa Kongo Kinshasa bari bahawe ubuhungiro mu nkambi ya Muramvya iri hagati mu gihugu mu Burundi mu birometero birenga gato 50 uvuye mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura. Aba basubijwe inyuma cyangwa se bajyanywe ku mpaka n'imodoka z'igipolisi cy'u Burundi baciye Gatumba muri komine Mutimbuzi. Aho mu Gatumba hari umubare munini w'abapolisi b'u Burundi. Bikaba bivugwa ko abo bapolisi n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraza guhererekanywa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisobanuye ko muri Uvira intare za Sarambwe zisa n'izamaze gusubira inyuma, ku mpamvu turaza kubabwira ko hari ibitendo muri diplomasi byakomeje kuba. Amakuru ingenzi agira ati nta mafoto yemerewe gufatwa aba polisi n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba guhabwa leta ya Kinshasa. Ibisa n'ibirimo diplomasi idasanzwe. Iki gikorwa kibaye nyuma y'umunsi umwe gusa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Alias Faci wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaje ko leta ye yafashe ingingo yo kongera umushahara
w'abashinzwe umutekano mu gisirikare n'igipolisi mu rwego rwo kugira ngo babatera akanyabugabo mu ntambara barimo guhangana n'umutwe wa M23 Intare za Sarambwe. Umutwe umaze kwigarurira ibice bitandukanye kandi bigari by'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru. Biravuga ko abasirikare bari barahunze bava mu mujyi wa Uvira berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwirinda ko bakicwa n'intare za Sarambwe zari zamaze kwinjiriramo, ariko kubera ko zari zamaze kugenzura mu buryo bwuzuye umujyi wa Kamanyora uri mu birometero 50, bivugwa ko abasirikare ba Kongo Kinshasa bamwe bambutse bakajya mu mazi bakerekeza Kalemie, abandi bakambuka umupaka bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Kongo bivugwa ko baraza kwinjira koko ku butaka bwabo n'igipolisi. Bivugwa ko benshi muri bo uyu munsi bishoboka kuba hari imikino yindi igiye kuba. Biravugwa ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Reka mbabwire ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari haramenyekanye abasirikare barenga 10 bagiye mu butumwa bwo gufasha FARDC. Ariko reka dusesengure aha tugereje aya makuru gusa. Kubera iki ku cyumweru cyashize Perezida Evariste Ndayishimiye yabonanye na Perezida Tshisekedi Kinshasa, hakaba hahise hakorwa aka gakino. Ariko kandi umuvugizi wungirije mu bya politiki w'Intare za Sarambwe yavuze ko nta musirikare w'u Burundi ukiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo keretse baba batarabonye inzira bitewe no kugoterwa mu ntambara bakinjira mu mashyamba y'inzitane. Esaha ntihaba harimo agakino gateye ubwoba. Bikaba bivugwa ko aba bapolisi n'abasirikare ahubwo bagiye guhererekanywa hagati ya M23 n'igisirikare cyangwa se igipolisi, ndavuga inzego z'umutekano z'u Burundi. Ese koko ntibyaba ari uko Tshisekedi yaba yanze kwishyura fagitire nini u Burundi bwakoreye mu gihe kirekire, bikaba byatumye ubutegetsi bw'u Burundi bushaka kurebwa ryiza n'ama 23 kugira ngo imipaka ihuza ibihugu byombi itazafungwa mu gihe ma 23 yabifashe Uvira, cyangwa se Uvira igiye kujya mu biganza by'igihugu cy'u Burundi. Aha hantu buri wese ufite umwanya asesengure kuri ingingo kuko irasa n'itarimo ibisobanutse byimbitse. Ku rundi ruhande, reka mbinjize ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu gitondo cya kare, yewe reka mpere kwa gatanu, byakunze guhuyuswa ko abasirikare 194 barimo barwaye, abakomeretse, abahahamutse n'abatwite bagomba kwambuka umupaka bakerekeza mu bihugu byabo. Birapfa kugeza ubwo kuri wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri ari bw'aba bambutse. Ariko MONUSCO yazanye urutonde rw'abantu 194 karibo bagomba kwambuka umupaka. Amwe mu makuru y'ingenzi atugeraho agira ati: Abanyamarawi bambutse bari 39, Abanyatanzania bari 45, Abanyafurika y'Epfo bari 118. Ibi ngibi bisobanuye ko aba bose hamwe ari 192, mu gihe kuri liste ya MONUSCO yaherejwe abo muri immigration yari 194. Babiri babuze baburira muri immigration. Ibintu byahise bihindura isura. Hari amakuru y'indani avuga ko bishoboka kuba bamwe mu bayobozi bakuru muri FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda, bamwe mu bayobozi bawo bari barakinye diru n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bakinjira mu bigo bya SADC bakagirwa abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ndetse muri ubu buryo bwo kugira ngo horoherezwe bamwe kuba basubira mu bihugu byabo barimo inkomere, ndavuga za casualty, indembe, abahahamutse ndetse n'abatwite, bagashyirwa ku rutonde rw'abagomba gucikishwa n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo muri uyu mugambi. Ariko bikavugwa ko ku munota wa nyuma bishoboka kuba bakinye diro bagasanga aba bageze ku mpaka
munini aho bari kwambukira Grand Barriere winjira ku butaka bw'u Rwanda, bari guhita bavumburwa ko abatari abanyafurika y'Epfo, kandi bikaba bibi cyane muri diplomasi. N'ubundi yari yakomeje gukinwa kugira ngo nibura hagire diru zikinwa hubahirizwa n'amategeko mpuzamahanga ku bigendanye n'imfungwa. Bigakekwa ko aba bagumye mu bigo byabo birinda ko bashobora guteza ibibazo bikomeye, kuko byashobokaga ko umutekano wakajijwe ku rwego rwa nyuma rushoboka cyane. Aya ni amakuru aremereye cyane tugomba gukomeza gucukumbura uburyo aba basirikare babiri babuze. Bigakekwa ko ari abarwanyi ba FDLR bakuru bari bagambiriye gucikishwa muri iyi ntambara, kugira ngo mu gihe bizaba ngombwa ko hataha igihiriri kandi hagoswe n'ama 23 wenda nibura aribwo bazacika mu buryo bworoshye. Ibisa nk'aho ibintu bigiye kuzamba kurenza uko abantu babitekereza. Ku rundi ruhande kandi ibya Uvira birasa naho biri gutuma buri wese atekereza, ese koko intare za Sarambwe zizafata Uvira? Kugeza n'ubu amakuru atugeraho haragaragaza ko muri Uvira Wazalendo aribo bari kwigaragaza cyane, gusa bikavuga ko Special Force 23 iri gukora ibitendo bidasanzwe ku basirikare bari kuza bitwaje intwaro, ari nacyo kimwe n'Abawazalendo ko bari gukorera ibitendo abo basirikare. Hari n'abamaze gukeka ko 23 shobora kuba yigiza Abawazalendo bashaka ineza ya Uvira ku guhanagura abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abandi b'abarundi baba bari kwinjiramo. Ese none ikindi nk'uko twabyibajije, igipolisi n'igisirikare cy'u Burundi bagiye kohereza abapolisi n'abasirikare bahunze urugamba ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baraherezwa Tshisekedi, baraherezwa intare za Sarambwe, baraherezwa nde? Reka mbabwire ko nagiraga ngo mbagezeho iyi nkuru mbere yuko dusesengura izindi page z'ingenzi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka mbashimire, reka mbifurize ikaze ku ngingo zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi kuri izi ngingo z'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Asantene sana. Nibyo, ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba aho turyamira amajanja bigendanye n'amakuru amaze kugera hanze. Kinshasa, Bujumbura na Pretoria haravugwa gutegura igitero cyo kwica abarwanyi b'intare za Sarambwe umwe kuri umwe. Aya ni amakuru tugiye kwibandaho bigendanye n'inkuru yasohowe n'ibitangazamakuru bya Kinshasa. Biravuga ko ari inkuru yagiye hanze bigendanye n'umupango wamaze kumenyekana wuko hagiye gukoreshwa ibitero bya drone ndetse n'indege z'intambara. Amakuru y'ingenzi atangirira ku mugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Denise Nyakelu. Yabwiye abo mu muryango we ati, ndabizi neza ko buri wese uyu munsi arimo aratubwira ko tugomba gushaka inzu nziza dusubira guturamo, ariko ntabwo ariko biri. Ntabwo duteze kuva vuba ku butaka bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo koko tuzafata igihe cyo kuruka nyuma y'ibi bibazo bikomeye umugabo wanjye ari kunyuramo n'abandi bafatanyije kuyobora igihugu cyacu, ariko ntabwo nakubwira ko uyu munsi mfite kwerekeza i Burayi cyangwa se muri bimwe mu bihugu bya Scandinavia kubwo kuruhuka. Oya, ntabwo ariko biri. Umugabo wanjye nzi umugamba afite kari w'ingenzi kandi ko azabona intsinzi bidatinze. Nibura afite ba master plana batangiye kwiga umushinga wagutse wo gutsinsura uwo ari wo wese wavogereye agace nanjye ubwanjye mvukamo ku burasirazuba Kivu y'Amajyepfo. Bagomba kumva uburibwe kubwo kubabaza umugabo wanjye. Ndabizi neza ko ba master plana afite bazahembwa neza kandi bakageza ku ntsinzi twahoze dushaka kuva mu myaka inishize. Aya ni amagambo yasohowe n'igitangazamakuru gikomeye cyane Kinshasa. Aya makuru tukimara kuyagwaho twagerageje gushaka ibizibiti byemeza neza ko hari umugambi wagutse w'ibitero byo kwivugana buri murwanyi w'intare za Sarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Dusanga hari amakuru y'ingenzi yemeza neza ko Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa
yohereje itsinda rikomeye bivugwa ko ryaba ririmo Abarusiya baje kwiga umushinga mugari wo gutegura intambara yo gufasha Tshisekedi kukwikiza imitwe imubangamiye cyane cyane ku isonga umutwe wa M23 intare za Sarambwe. Amakuru ingenzi atugeraho avuga ko aba ba master plan aboherejwe na Cyril Ramaphosa baba rwose bafite aho bahuriye cyane n'ibikorwa byo kugira ngo nibura mu bice intare za Sarambwe zigenzura uyu munsi birimo ibirombe by'amabuye y'agaciro basokemo ku bubi no kubwiza uko byagenda kose ku kiguzi bizasaba ko ibihugu ko ari bibiri bizakora mu masanduka y'ibi bihugu bagakora ibishoboka byose kubera ko bazi neza ko azakurwa mu masanduko ya leta azasubizwamo nibamara kwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro biri kugenzurwa n'intare za Sarambwe. Umwe mu bakomeye cyane muri politiki ya Afurika y'Epfo yari yakara, umwe mu bakomeye cyane ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa mu ishyaka rya Economic Freedom Fighters rya Julius Malema ati muravuga byinshi ariko ibikorwa tugiye gukora bizongera kuzamura idarapo rya ANC muri iki gihugu kubwo gutanga ibihano kubagambiriye kugirira nabi abasirikare bacu barimo barataha ari za casualty kubera ko ababigizemo uruhare bari gutegurirwa ibihano bikomeye cyane. Aya magambo nayo akimara kugera hanze benshi bakimara kuyamenya avuye muri uyu murwanashyaka y'ishyaka rya Economic Freedom Fighters rya Julius Malema, hahise hagera hanze amakuru ko hamaze iminsi igera muri 6 hari gucurwa umugambi muri leta major y'igisirikare cya Afurika y'Epfo kwa General Mahwanya y'uburyo bomba kugabwa ibitero byo kubohoza abasirikare ba Afurika y'Epfo. Amakuru ingenzi avuga ko bishoboka ko hageragejwe uburyo bune bw'ingenzi bwo kurokora abasirikare bagoswe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 intare za Sarambwe zibagoteye mu bambiro. Amakuru ingenzi ashimangira ko ibikorwa bine bizakorwa, icyambere kirimo guteza akaduruvayo mu bayobozi bakuru b'intare za Sarambwe kugira ngo bafate ibyemezo bitandukanye, ari naho hazabaho ukutumvikana kwemerera ko Sadek yahabwa uburenganzira bwo gusohoka inyuze ku muhanda w'ubutaka uca Minova werekeza Bukavu, cyangwa se bakaba bahabwa ubwato Emmanuel 4 bukava Goma bwerekeza Bukavu, bagafata Bukavu berekeza mu bindi bice birimo Maniema, Kindu, Lubumbashi. Ubundi buryo hakaba arimo uburyo bwose buzakoreshwa kugira ngo nibura amasuku bivuga ko adakwiye kubera ko ngo ikibuga cyangiritse akorwe ku bufasha bwa Afurika y'Epfo, ariko indege za Afurika y'Epfo zihagurukire ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ubundi buryo akaba ari uburyo bwo kugaba ibitero biremereye cyane byo kunaniza abarinzi umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru mu buryo budasanzwe. Uwatanze amakuru yabajijwe n'umunyamakuru dukesha inkuru ati muratekereza ko amakamyo amazi iminsi agaragaza intare za Sarambwe zinjiza abandi barwanyi benshi bo gucunga umutekano muri Goma atari uburyo bwiza bwo gutinya ibikorwa mushobora gukora ko bishobora gutuma ahubwo abo bagotewe mu bigo bya Samidi RC barimo Abanyafurika y'Epfo, Abatanzania n'Abanyamarawi badashobora guhita bicirwa muri ibyo bigo n'inyeshyamba? Watangaga amakuru ati birashoboka ko hari ababa ibitambo muri icyo gitero, ariko hagarikwa agasuzuguro. Ibyakozwe mu myaka irenga 10 ishize nabyo bigomba gukorwa kugira ngo hatabaho ugusuzugurwa kwa leta z'ibihugu byemewe mu isi n'ubutegetsi bw'inyeshyamba. Aya ni amagambo yatanzwe n'umwe byaketswe ko yaba akomeye mu butegetsi bwa Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa.
uteye icyumvirizo ku magambo akomakomeye yari kuvugwa aka kanya, wahita utekereza ko amahoro ashobora kuba atari gutekerezwa n'uwari wese waburi muri uyu mupango ushobora gutuma uburasirazuba ahubwo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butekana. Twagerageje gutera icyumvirizo indani mu butegetsi bw'u Burundi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo twumve iby'uyu mugambi n'urugendo rwe i Kinshasa. Bamwe ati uko byagenda kose nawe arabizi ko yicariye intebe ishyushye, aratekereza ibyo ashobora gukora byose bigendanye n'amapfa n'inzara no kumanuka gukomeye birimo kurindimuka ku bukungu bw'igihugu mu matora aza. Ntabwo ashobora kwizera ko yabona intsinzi, kandi arabizi neza ko imbere mu ishyaka CNDD-FDD ibintu bitifashe neza, umwuka ntabwo ari mwiza. Ikintu kimwe gishobora kuzamurira ikuzo Evariste Ndayishimiye nuko agomba gutekanisha Uburundi bwacu, bigaragara ko bushobora kugeramirwa n'intambara z'akarere kandi zishobora gusenya Uburundi bwacu. Ibikorwa yagiyemo Kinshasa ni ibikorwa byo kugira ngo atange ubwoba bwe ku bamwinjije mu ntambara, bamwereke uko bazamufasha kuyirwana ndetse nuko bazamufasha kugera ku ntsinzi kandi Uburundi budahombye. Uyu ni umwe mu bakomeye cyane mu mitegekere y'igihugu cy'u Burundi watanze aya makuru.